Yitwa Charles Manson ni umupundetsi cyangwa se ni umusesenguzi w'umupira w'amaguru hariya kuri Sky Sports. Yavugaga rero ku musore bita Jack Potter, ni umusore rero cyangwa se ni umuzamu wa ikipe ya Arsenal wabanje mu izamu kuri uyu mugoroba, ubwo rwose nyine ikipe ya Arsenal yakinaga na ikipe ya Bolton, ni muri Carabao Cup, ni muri Fed Round. Uyu mugabo rero bita Jack Potter ni umusore wavutse mu mwaka wa 2008, ku ngore yari afite imyaka 16 n'iminsi 77. Byagarukaga kuba mu ikipe ya Arsenal ubwo Cesc Fabregas yakiniraga nyine hari mu mwaka w'ibihumbi 2003, umwaka w'ibihumbi 2003, ubwo uyu musore rero bita Cesc Fabregas yagiye mu ikipe ya Arsenal ari we mutoya cyane, ndetse afite imyaka 16 n'iminsi 177. Ubu rero Jack Potter akaba rwose rero ako gahigo agakwiye ko kuba atangiye mu ikipe ya Arsenal.